Kuliah pun fibro saya simpan. Kene kelongkum kajing pekan mau yang saya sin. Namta kini kipus jong ka DSC District Selection Committee jong ka West Kasil District. Kibalai kembasau punyau peliai nak pelai kemta la sitio tamai. Tem minta kadang long ban apply. Tek itu kibakwa ban apply apply no keladon hapo ko website makerecruitment.nic.in tengah sebut kaling hapo description ru. Te namta itu kiba 4 tip namta kini kipus dengan shu patai yang saya sin te kipus kibalaj kira ka driver kadar tali pas kelas 8 dan enumerator kawai ne pas kelas 10 gram sevika kawai ne pas kelas 10 laboratory assistant kawai pas kelas 12 LDA khasau tali kena pas kelas 10 mandal kawai pas kelas 10 shop stock store keeper kawai pas kelas 12 refrigerator mechanic soil and water conservation Sautali pas kelas 10 weaving demonstrator Artali pas kelas 10 tracer kawai pas kelas 10 section assistant kawai pas kelas 10 projectionist kawai pas kelas 10 sericulture demonstrator Santali pas kelas 10 dengan with certificate course in sericulture kumta tertel dia long tangkum kajing kan mau marang ada pan penmi ke video nadu studio artio ada penmi tang ban nomor bahpo website kan dapat mi aku tu kapor te kibun kibelak kali ba hadu minta balik kamlong ban apply te minta kalau long ban apply online kan bahama gini pas kelas 8 sejrong idon di kelas 10 di pas kelas 8 ni lagajong katu kawai pada kebalat minta grade 4 pas kelas 6 katu pada have ya apshwa kan 4 mi minta kan sami saya page la shine la singi page te kelas dit jong kane kadai artrik jong panai mi kan bahama kini kami sa punyo teli last date artrik banai mi kitu giwei jong grade 4 kelas dit kedai shipo tarik jong banai mi te ki bako apply sa apply no kloi kaling sebut description makerecruitment.nic.in kawai kapus kalong sanpho ka ki ba apply bun kan phap siu khambun sanpho artri shispa lai tli sanpho ta dar te sa page kumi post be ko ban apply nomor gibun la kajong te sa apply but pan apply online kan mau pinon kami DSC dan MPSC uju hiu password email te lada pila dep apply teng yakini di DSC kam DSC mutba shu login back da uju hi email but password te lada pila forgot password umnai lere shu ai malada pila create password ru shu ai forgot password pin yo biang yu password jongpi hapok email jongpi te sa apply da katui tengah try tangan nahi kalong tang ko jing perma khulis bon